bodoh ngaku gusuk oleh gusuk oleh hotel gusuk oleh kat ima ka patah mayam cukup hitam cukup god gekun le malaikat ba anak muda yang buta kan bukan drone yang paling galak na harta putra ai lu mau paling galak lu kan ai lu nak pengalaman perhal mau monya lu bili mau kalau na ke modal monya hotel tu hisap tengok tempo je kuat iba anda tim monya na urung minta sedekah ngetem juk dah juk lah nya si ada Allah iba anda juk nya ke juk tu mau diplobo kan le ke juk le ke din gejak ba urung muta geulang kawan urung mutanya ka mapi-api tiro ka muta buat lium assalamualaikum salam dan jawab ro nak tayang pu yang perle ro no hai dong chin lain na perle mai dong perle tagai buta be le bugado monya lom pu ba ye gerau tu mata huat dai gerau mata kadu gaya kadu beli ge kadu ge urung pu ba gaya terang mata huat dai kat terang mata ke tayang le malaikat ba urunyan drone di antara harta putra yang paling berat perle tu begah tu ilo yang perle kemeng gejuklah kemeng ke urang yang buta yang tanya trip dia gejuk tiro gejuk unta kurung tupak gejuk unta kurung botak gejuk lemah kurung buta gejuk kemeng trip gak tahu itu kira-kira nyol kop lekam berkembang biak unta sangkai mana lemah sangkai mana kemeng kai mana menguji cobaan oleh Allah ai malaikat yang ba urung yang nejo unta orang yang sakit-sakit mendumnya dia tahu dia teh dia laki unta gebi dia laki lemah gebi dia laki kambing gebi budah malaikat berserupa tu drong urung rupa gejak ba urung rupa pun menau assalamualaikum waalaikumsalam piu gad piu tu bakalan rupa yang kapulih unta lepas lu ka ngepegah tu hai tu ki unta long nan tu puak long siro nek tu ha long ni amranta le am safir long cukup le perlepeng tu yang safir ku yang dan bak kujak mentang long cukup le peng pengutang man long hajat terus kono long kena minta peng baro karena cukup le butuhkan gi jawab le tu ki unta hai abu menyadron bekah le pelek long cukup le pelek le pelek lu ngendron kerana kau cukup le pelek anji tajuk kau karena lu cukup le pelek mau tayang tajuk jamun untanya dari pusaka ayah aku ayah lu kau biumu pusaka yang gijuk bergerak lu mendung man pusaka apa ni juk kau pusaka kan juk belau menterkah juk cit ya mah nanti ingat tajuk ya apa kaya idron orang penyakit nak ingat saya kubat nya kahek kubat karo aku kahek kubat kena aku deh enggak boleh nya gekun le tokinya dudam gekun tu gekun le urunya le malaikat hai toki unta sang dro ni long kuturi jamon nak pernah merupak dua wane nak merupak dro no dro urung tupak long urung tari nak merupak mana dong hi kuturi daun yan sebrak kuturi daun sang jamun nak pernah melupa daun kena supak jamun panena pun nak buang kengkon lu lengeo kon kahi lai ukon ka lengeo mau rum ubat daun tinggal boleh hai yang lu ubat boleh kerau mau doa tu nyamunan harta hanabi mutabah hunta kelong kun ajak kana lu jiko le pelek anjit tajuk nyo harta kakak nanya lu jiko le pelek aku le kaidin tu bang doa tu hana tinggal kerau ku yang populer supak baiklah syukur ke Allah long yang ji hana ucapan terima kasih padahal malaikat ku kuat gunta yang ke gede hang jo doa tu mau ke doa tu hai malaikat nak terima yang ji supak yang kan normal ka boleh supak kembali unta yang cukup jaya habis mendung anali pakot karena uji coba malaikat menoh hai kuat ada kalau untanya Allah Taala ya yuk ipegah hatta pusaka urang kubat hanai syukur menoh ka ba sadok ka tupak law ni
Mudah kerja tu buat tukik kameng. Buat orang kotak. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Biar bu. Hai lunjak kena nah. Long kena berangkat cukup jiu. Mampai dengan ali, long musafir cukup le perlepek. Man hajat dan terus kena long kena lakai kameng baron ke modal kena jak. Oh hanya tabi ya bu. Long cukup le perlay. Le perlay long menrawan kena je tabi. Man kameng nyan pane. Hai kameng nyan kamu sakaya aku. Nya tabang ke tu kiumta juga tit. Sakaya man gak yang kabe mu kameng rek leong. Yang ke mana kameng tuah bak saka. Mah nabi han. Ilung lagi kuduri ron jamun tham. Namun pak dua, namun pak mana namun pak. Jamu irong komputer, nah mana. Jamu mentau bu komputer man. Nyok rayu tu. Jadi hana tinggal irong komputer yang mana. Nabi ai kameng tabo, dong cukup dak hang kabi. Udah berangkat. Tinggal ke malaikat. Nyodum tabalah. Botak cukup suang puakun cukup huru harai ka pulih tengah ta cukup ulai-ulai ka pulih ok cukup jai tajuk modal lok hanai syukur munuan tu ya Allah dicok ulang ni kamengnya botak-botak gua ke sedap bai wow rumah lian mudanya ka botak kembali ka kalun lam mukilai ulai lau ke thot makam tamah mukilai jino lau ka botak kembali kamengnya cukup le berkembang biak gaduh. Allah Ta'ala yang juk. Gadam juk. Botak bak selop kameng nanti. Bedah kejak tu baru kita tu. Terus gede kita nyong. Iban toki kameng. Biasa untuk piu abu. God. Long rum safir. Long rencana kena jauh jauh. Long kena musafir kumerantau. Cukup le bekal yang butuhkan tu long mencapai. Nabi kameng gede Sabah kelong untuk biaya long kena berangkat. Gejawab le urang bekah putanya. Anak buku abu. Sabah mentang ke le malaikat berle. Oh baik Sabah mandung cak keron gede. Karena yang jok kelong Allah Taala. Makanya hak Allah cak keron mandung gede. Cak keron baik Sabah. Cak mandung dah nak kubah kelong musabah pijit. Karena lo yang jok harta kelong Allah Taala, maka menyedong sedekah mandung karena Allah. Anak kita puat, cok babe gede abu. Pajan cok ino pun cok tu, dino aja di cok gede. Duda ke le malaikat ke jawab tu abu. Hai tuki kameng, lu pegah bak ro ne. Lu malaikat. Gutu le Allah guji coba ro ne. Gena nabi harta, mutahu tuki kameng, malaikat ro. Malaikat kuku kameng hana makan minum. Ya, kalih kujak bak tuki unta, barhai jamun di supak kupu bat pulih supak. Ku gertak laki unta sabo haibi. Nya ka supak kembali ji. Unta-unta itali. Leh nyan kujak bak urang botak, padahal cukup hek ku rajah uleh ji. Urang botak hek terajah. Ka pulih o ikana. Leh nya wate pulih ku asau sagai ku nu te. Kulakai lumo sabo haibi pegah dah pakaya hai manua. Nya botak ka basalam ji. Tapi alhamdulillah drone hai toki kameng karena otenu ji coba lu ji coba nabi drone aman sejahtera, aman bak harta, aman bak tubuhna. Udah malaikat lekai din, maka urung tanya daripada boh kameng utamah-tamah kameng. Lehnya iganyan pi buta pi aman sampai abe humo ke pokok hanali tu pok mata kata beli tapi nya ka nya leheboh kasus yang ni begah pakon harta geju oleh Allah huate uji coba Allah geyung sedekah hang getem sedekah yang urung butanya iganya getem sedekah selamat ibab penyakit ke dai ganyan selamat daripada harta ganyan hana kecurian tepu api hana gadahli nya kebaiknya yang begah tekanan nikmat Allah. Itu yang kedua syukur ke Allah. Monya harta yang lebih syukur ke Allah tak boleh dalam sedekah. Monya sehat tubuh syukur ke Allah katanya boleh daripada dengan tubuh. Mang cak pulang. Bijak pulang. Monya hendak syukuri. Yang termasuk dengan tsunami kecau, dengan bala telah macam bijak pulang. Lagi tanya juk barang buat gop. Itu tajuk Honda belek ke gop kana tajuk. Zikir lena. Hai mak nak belau Honda sabo. Menye nak belau Honda nya saya yakin ku ya buat.
Budah tanya belau lampu, belau Honda ngaya buat. Ternyata tidak rumput kaya buat Honda. Ya puruk-puruk pula weh. Ya udah lihat keroi, ya kenal, ya kedih keroi. Yang kita cok pulang. Karena tajuk nikmat itu jika digunakan bak keinginan dayang. Menanti Allah. Gejau nikmat dari Allah harta, tapi tak gunakan bak yang kan kepentingan Allah. Gejau kesehatan yang sehat, tapi tak gunakan tubuh dan sehat dan nyawa kan bak kepentingan akhirat. Itu duk pulang. Gebi mata tu belut, kan tak buat, do tak dipi kerau tu. Yang tengah kabur tu baru galak tak buat dia. Ya. Maka ini menang dia. Yang keban dia. Ya. Leboh kasuh ya. Ya, maka dengan ceritanya dia tercok kesimpulan nikmat itu dah syukur. Orang bantu tu harus dah syukur. Yang padahal malaikat bantu, kupu aku makan minum kayan. Yang padahal hotel kubat botaknya nak lekai peng. Baik, mana payah peng, penting don guna kembali peng nak payah. Tapi yang hotel gejak ya tahu, mai perlu mengan pegah hatta kakaya. Mau lekai duk pulang. Ya, nyamban ni. Oh, man. Bo kajinya man, ajit sama dia ini. Yang tanda god. God dah Allahumma la tu'mini makraka. Ya Allah, baikna aman kalung akan tipuan engkau. Ku kagian wallahu alam bisawab.